na belap kitchen so nga zaw si na bon on ni pa tunin zong banui ka so chom la akon bu an ngai kita te Ang lungding Tuesday ni Assembly ni Khule Indian Lok Sabha election vote counting akipat ding tolhan in Delhi khupia politics to kisai a political party chom ho hei na ako sang pantan hi Prime Minister Narendra Modi in ato khom BJP lamkai ho to khom na anaisin chule Congress lamkai Rahul Gandhi in lamkai ho to party President Malik Arjun Panna a virtual meeting zong anai ding u hi Exit por hakon kimudan in Narendra Modi le a party BJP in nasata agal zona ane uva sit zali amuding un asui do un hilla opposition party lam kai khadin exit por le result so pa achi sapat apat akitona adi ina ampo anatin hi South Korea and North Korea in ache sani sim khatlen ni ki ka asungchun trust balloon tichu manthelo balloon jogwal am hogam gi langa hin la ove tin ngo na anei zun hi Swell Joint Chief of Staff akun tupon dungzin hichi balloon se ho chu sepaiten achom khom ova iham tiami piten ato kha ole anei lut laudi vinzong a het sa na anei zun hi Abu Masal Gretel and Lezel Tam Tuikule Iran's sovereignty to a China le United Arab Emirates in Tupon anay lanchu Iran in hata a zaadana anay talhan in Iran Foreign Ministry in Chinese Ambassador pa saman anaboltan hi Hatay khachu hichi tuikul tumho hi Iran in amma a kisim hin alangkhan United Arab Emirates in jang amho a kisim kinuchu hi United States and NATO anasim do bangin Asia Pacific gamsunga zong thunei vai hom ding deinan to ogun anei ze tin China in ngo na ananei zin hi China in asebe na Washington in ama champhat chom na ding geopolitical interest anei hi phachom lo ding a hi ati hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in Singapore khupia na chilha Shangri-La Dialogue Security Conference a haulim na ananei zin hi ang lungding June kimlai a chilha ding Switzerland gama Ukraine Peace Summit thu a haulim na anei tolhan in chamnhat gam zakhat lagu wal in pan ala ding zong anaphung do in hi chule China in Russia ato san hin Russia Ukraine gal achi so sa hi tin ngo na anei zin hi Congress President Malik Arjun Kharge in Tujung Lok Sabha election a Indian National Developmental Inclusive Alliance block in alhompena sit janila somko langa amuzo ding a hitin changmel in anasai in a hi hichitho hi New Delhi a Kharge chen in a India lamkai ho election zowa thilbol ding dan sai khom na meeting anei zowa asa hi sit janila somko langa sa ngalhom zolo kamuding u a hi hichi hi mi pia kon dom na fitbet kimudan hi sit janila somko langa sa nga tamzo akimuding kakiniam le ove tin meeting zovin media ho henga na sa in hi India block lamkai ho meeting agenda chu election performance ahat mo bol hoi lo ho do chule ang lungding June ni sim li ni khuwa vote sim na a kigun ho a hi tin Kharge in SIA meeting a Congress CPI, DMK, AAP, RJD, Shiv Sena, UBT, NCP, Sarab Power, Lamkai Ho, Anaza Uve, TMC, Lamkai Mamata Banerjee, PDP, Lamkai, Meboba Mufti Hovang, Mimal Buinadang Zin, Anahzao Pove, Delhi Chief Minister AAP Lamkai, Arvind Kejriwal, Punjab CM Bhagwan, Manjong meeting a Anapanglon A, Lamkai Dang meeting a Anaza Hochu, Rahul Gandhi, Kesi, Nugopar le DMK lamkai libo MK Stalin khela tial balu ho ahi uve alliance lamkai ho ki ho mat na tolhan in India block in sit janil somko langa wal akimuding changmel in akisengam 18 All India Congress Committee President Mallikarjun Kharge in asay in hi press ho to akiholim na CPIM lamkai Sitaram Yechury le Samajwadi Party lamkai len Akhilesh Yadav in jong tu chung election India block in sit janil somko langa wal
mudinga kinep na anay udan anapong da uve. Indian National Developmental Inclusive Alliance India hi Congress lamkay na India sunga political party tamta kigop hom na ahi. India opposition party zaw si meeting masapen Bihar kopi patna Jun nisim som nila thum 2023 ano machu hungkipan ahitave. Hichui meeting masapen chu Bihar Chief Minister Nitin Kumar in chair anabol ahi. Ahila amahi tu kumbul lang chun BJP lamkay na NDA anachomlut kit in ahi. Meeting masapen an opposition party somlugum hotel heng anazaw uve. Delhi Chief Minister le AAP lamkai Arvind Kejriwal in bel su saudinga nge na ananay Supreme Court in Assam pilozin nisim ni hole surrender akebola tihar jail anungzot ngai ding ahitai. Kejriwal hi enforcement Directorate hon Mars nisim som nilakhat ni achu Delhi Excise Police hon anamatnova jail ana ahi. May nisim som ni achu Junta khatchan Supreme Court in interim bail anapi ahi. Kejriwal bel hi jun nisim khatnya kicha ahitai. May somni laget ni chun Supreme Court in Kejriwal in bel su saw na dinga nge na anapi chu anasampi tapon ahi. Zechun edi hon Special Judge Kaveri Bawiza Court henga Kejriwal in bel su saw na ding tiang nge na abol hi pomthe hi poitin anasay PA. Additional Solicitor General S.V. Raju Solicitor General Tushar Mehta in Kejriwal interim bill nge anahi ngailha ahi masanga akisurrender tihal jail anungzut ngai ahi tin asailhon a. Kejriwal lawyer senior advocate and Hariharan in Kejriwal dammo ahi danle adam mo na zanading ates tamta bol ngai hichidinga chu hapta khabbe luting ahi dan anasay in ahi. S.V. Raju in Delhi Chief Minister le India block member ho. Khom now video khat kura so abol in Kejriwal hi adam mo ahi po athilbol hi vevin adam mo to zang kilo po ati. Jun nisim khat nila alam chun Union Home Minister Amit Shah in Chief Minister pu lalduho machu telephone in haupi ne hi. Union Home Minister in Tumala Mizoram min Cyclone Ramal zi abang sina to chungchang atho pina thule apoy modung zuya pampi ding anupna Chief Minister ahinsay pi ne hi. Mizoram min ngai chat le team of expert kahin sol the hi tinjong asay e. Amit Shah chun sit na atodan in report kimke agang lama himpilot dingin lalduhoma asay piin angay chat dungzuya kahin pampiding ahi tinjong asay pie. Lalduhoma in kipathu asay in report hi akisim tu blaita ahin haptaki le central langa pilot tehitan titin Union Home Minister chu asay pie. Jun nisim khat ni zan kim somna khat le makhaivel in Kachin state chu ko tang sima Myokoni hospital chu Junta sepaiten bom an hiun ahi. Kachin Independence Army ti akon thulut dungzizin hichilaimun vel ahi kikap to na an lo ahin la Junta sepaiten hospital bon ahi bom an hiu ahi dan asejun ahi. Thilsu achun chapang khat in thina ato in avela chen in tampizong ase in kisay in ahi. Jun nisim khat ni nilha lamapat Meitei galgu bolhon Paileng Mor area village volunteer ha umna boluna muntum akon an chilha pi oven ahi. Thusoh kimudan in Paileng Mall village volunteer hanjong PPR don botna ananay oven ahi. Hinla tu chen email mate chandimun apha ova hoilai munai kiseldan uham ti he hinai poi akiti. Village volunteer lama kon kisu kha na boina imacham lodan thuluchun asaijin ahi. Dunia di in Thusoh hichan in akichai tai. Thusoh tha imukit ka ovin na bon un mang palit chibe.